Wadonjane weche tuke ni Danson Wangui mawuok e kar dak mar Nderi e kar chungo od bura ma Kikuyu kaunti ma Kiambu kaachiel gi Leyfield Mwangi mawuok Muruguru kaunti ma Nyeri e joloch mokwongo machamo bonas Shabiki Supa Jakpot. Jogo punda ariyo go noyudo omenda maromo Sh248 ng'ato ka ng'ato bang' yudo makare tuke 12 kuom 15. Danson nolero ni obiro tiyo gi omenda go mar gero ohande mar pith jamni mag chak ka Leyfield komachielo wacho ni obiro tiyo gi pesano mar tieko ode mosebedo ka gedo ne ochung'. Shillings milion 5 pod nitiere tugoni ma ng'at ma biro yudo makare tuke 15 kuom 15 kokalo kuom kambi mar Shabiki.com biro kawo. Kama miezi 2-3 hivi, lakini ilikuwa kaida jackpot. Nilikuwa na noa, naaguka, napata games kama 5, 6, 8 na sikukufa roho na bado naendelea. Pesa itanisaidia sababu kitu ya kwanza ninajenga na kuna matilio zenye zimekwama hapa na pale. Plus niko na watoi wako shule, vijana wawili, Alvin and Edwin wako shule. Plus sasa mimi ninakaa na wazazi wangu hapa home. Pia hiyo itanisaidia msimu huu wa Christmas. Na nitakuwa mtu mwenye ameangaliwa vizuri na nitafurahi. So we are hoping by next week watu waishinde ama bado izidi kuongezeka, si ndio? Na kuicheza ni very simple, unaenda kwenye www.shabiki.com. Hapo ndio kuna website ya Shabiki, unafungua jackpot, alafu unaangalia super jackpot, unacheza. Unachambua game zako vile unataka, alafu unawekelea. Kucheza ni 99 bob pekee. Geno mar team mar Equity